Nogometni srbski občini Loznica se je od 10. do 14. julija odvijal drugi festival Lila Lo, ki ga prireja turistična organizacija mesta Loznica. Festival poteka v bližnjih krajih Loznice, Banje Koviljače, Lešnice in Tršiča, posvečen pa je narodnemu običaju lilanja, katerega obujajo v tem predelu Srbije. Loznica se razvija tudi z Lila Lo festivalom. Kako privabljate turiste? S obzirom da smo mi grad koji ima dve turističke banje, to je Banja Koviljača i Banja Badanja, to su naši turistički potencijali. Grad koji je posljednjih godina puno uložio u infrastrukturu, putnu infrastrukturu, a što je svakako preduslov da bi turisti mogli da dođu u naš grad. Ulažemo puno u naš Tršić kao jedno veliko etno selo i u naše planine koje je planinu Guče i planinu Cer koje su istorijski poznate kao velike, gdje su vođene velike bitke i gdje smo posljednjih godina potpuno obnovili tu putnu infrastrukturu. Za to povabilo velja? Da, baš tako. Ova priča počinje u vremenu toliko davno da ga više niko ne pamti i niko o njemu više ne govori. Počinje upravo ovde, gde Drina slabo krivuda, a nikad ne staje. Festival Lila Lo je ustvarjalno-glasbeni festival, ki je posvečen izvirni ljudski tradiciji, ki ji pravijo lilanje. Cilj festivala je promocija regionalne kulturne dediščine, tradicije in vrednot Drinske regije ter spodbujanje obstoječih in ustvarjanje novih idej za prihodnje sodelovanje. Svečano otvoritev festivala v Srednjem Vukovem domu kulture je popestrila japonska pevka s čarobnim glasom Kanon Mitsuno. Svima nama koji smo odrasli u ovom gradu, reč Lila budi posebnu emociju i najlepša sjećanja. Med pomembnejših praznikov pri njih je Petrov dan, katerega so popestrili folklorni nastopi umetniških društev. Od svih indoevropskih naroda paljenje vatri u ovom periodu imalo je uvek zaštitnu magijsku funkciju da najpre zaštiti sve ljude jednoga kraja od svih mogućih zlih uzroka i zlih pojava, da zaštiti njihovu stoku, da zaštiti njihove useve. A ovdje kod nas u srpskom narodu također postoje različiti običaji paljenja vatri upravo u toku letnjeg perioda. Sjetimo se šumadijskog kraja i Pomoravlja gdje je doskora upravo iza Đurđevdana bilo praktikovano paljenje takozvanih đurđevskih vatri. Palile su se ogromne lomače između kojih je prolazilo celokupno stanovništvo jednog sela, sva njihova stoka i kažem sve to imalo jednu zaštitnu i zaštitničku funkciju. A što se tiče hrišćanstva, baš kao što je to učinjeno i sa badnjakom koji znamo u predhrišćanskoj starini bio simbol boga Peruna, tako su i Petrovske lile, odnosno paljenje vatri dobilo jedno hristijanizovano, ucrkovljeno značenje. Tako da svetlost tih vatri predstavlja svetlost Evanđelja Hristovog, koje je, kako se kaže, prosvetilo celokupnu vaseljenu, celokupno rimsko carstvo. A također i podsjećanje na mučeničku smrt
prvih hrišćana koji su već tamo sredinom 6. veka, koji su se našli pod udarcem nemilosrdne rimske administracije u toku prvog ozbiljnog gonjenja hrišćana za vreme cara Nerona. Vezano na tradicijo prižiga lil, napravljenih iz skorje češnje na brezovi veji, lahko med praznikom spremljate različne prireditve, kot so ognjeni spektakel, pravljični balet in tradicionalni plesi. Spremljevalni program je bil vseskozi pester in zanimiv, preplet običajev, kulture, razstav, delavnic, etno-bazarjev. Več kot 40 kulturnih programov se je te dni odvijalo v Loznici. Organizator turistična organizacija Loznica pod vodstvom direktorice Snežane Perič je izrazila zadovoljstvo na veliko sodelovanje mladih, ki se je lepo pokazalo na tej prireditvi. Poseben cilj tega dogodka je ustvariti prepoznavno podobo Loznice kot regionalne prireditvene destinacije, ustvarjalnega gospodarstva in dopolnilnih turističnih storitev zlasti na področju tradicionalnih izdelkov in obrti. Posebna pozornost je namenjena vključevanju mladih. Mladi so v celoti vključeni v oblikovanje in izvedbo festivala in so se zbrano organizirali kot Lila Loti. Dogodek je prispeval k razvoju podeželskega turizma ter predstavitvi tradicionalnih proizvodov. To področje ponuja priložnost za povezovanje in sodelovanje na širšem območju Drine ter njihove kulturne, zgodovinske, tradicionalne in naravne dediščine. V Tršiču se je v tej hiši rodil Vuk Karadžić, veliki reformator srbskega jezika in eden pravih kulturnih odposlancev tistega časa. Loznica je tudi raj za gurmanske užitke, kjer nam je sovaščan Milan predstavil svoj sadovnjak in pridelke. Tudi na tržnici je moč kupiti pristne domače dobrote. Ti kraji še vedno slovijo po pristni srbski kulinariki. V predelu etno sela Sunčana Reka vidimo tudi hišico z zanimivim imenom, saj je sloviti igralec svojo hčer poimenoval po reki Drini. Številni Lozničani in obiskovalci iz drugih krajev so uživali v zabavi Lila Lo festivala in ostalih spremljevalnih prireditvah.